Assalamualaikum. Luluge wahakage adu armen visnalani lulu feng anani kine vinete waragina miyung have wani lulu feng aude ke kurani te vime emme furetame bunane ye a dry eye syndrome komme was reason ka hore armen ge low dry wani nama compensatory mechanism gota ni nuhikem benum ve lolung ki nei feng hadan reason second achaki environmental factors e mi ari kuro kom dust dungarata ko noni tirafu surita ko noni mi ari kuro kom irritants e kom vaje ta ko mit protective mechanism ka hore mit reflex steering amille gitakan lolung anan den achaki infection kya vi allergies vedane nuwata kom was viral infection ka vedane conjunctivitis vedane lobali vedane mihin moiti reason fenganangoi den eneke chaki bunane ye me ari kuro kom eyelid ei come lolufia adia vade fovedani noni dara vetti fovedani bay par lolufia lolu adige huri structures min adia wannani nama vedane mihin by reasons bay par komme bas etikole vade janama vedane ei velifuke vias noni dagadu kole via welding kuraira adi reason ki mi hari kuro ar menge lolu en drainage wa passage ge komme bas blocking onnani nama miti mi lolu fengana mi hari kuro mi eye strain computer vision syndrome ei miaro mobile kinai balage gunani nama dryness ahure mi lolum feng anane ehem wegen lolum feng ana warak gina reasons abari ke wegen te lolum feng anani miya medu visnagen miya benum wa treatment kurani nama hamba wedan den kasako visnala go yechaki mi haru kuro lolum feng auma ki loluge discharge wedu dan me madu atu wedan nuni lo dula wedan lo rai wedan mikala komme was kame lolu feng auma ekko waninama lo check kolliye rangalwani kevete midigi treatment avaha kopiye avaha rangalwani vima lolu feng anani kevegente miya benum ke kurani te miya medu yeveje hi kurani shukriya